Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ni, mayat tiisam mo nga imaya pare Joel. Ah, siyempre pare. Narigat mat no miso latan nga inal daw. Anya nga minti umay mo ibaga pare. Pare, ang mga no kahit mo ti agbar pare. Mapantano rabi. Ay no, awan pa iti sweldo mi pare. Siya kundi makamoy ta arak pare. Ang dati kwartak, si kagad di man. Sustinto nga iti arak mo pare. Ah, nangtita ko na pare friend. Siyak pa iti ko nam. Masaya at magkaroon kasta pare. Di mo liwayan ti mangdad. Tapnusan akakaasi dagit anak yaw. Oh, anya nga oras ti robot ta no rabi pare. Alas 7 ti rabi pare. O sige, tagasin na tayo dyan balay ha. Oh, anya tigat mo nga inuman pare friend. Sigang ti makamu pare. Sigamot ti mangilibre. Ay nako, ibagam anya tigat mo pare. Di ka matanagan, tasyak tagbayan. Pare, nakababayin sa amin. Sigagad di mo pare. Anya kumangin iti pagbayan na. Tay kalakaan nga arak latan pare. Ura ibaga mong ilibre na. At dalat tamot ti bayin ko pare. Nakababayin. Lumaking inagawak ita anak kan asawang pare. Ah, asawa? Ninita pare. Ay nawaw, awan kamin kininida pare. Sustento lang ang ititid ko itanak mi. Isungag pili ka lang itigan mo. Di ka matanagan. At napagbayad ko, pare. Manang niti, gumatangak man. Anya tigatangam, Joel. Ikanak man iti orange. Tayo nakaref. Nahang-over kan samot manan. Gagangay na. Nagbara kami gani pare friend ni Darabi. Inom manan, tinagdiritsuan ti swildom. O matitaduma paggastusak. Inikam ka din iti kwarta ni Marinida. Ti sustento dagiti anak yaw, intad maon. Ay kat naitad ko naman ang lete. Tas taya, di mo liwliwayan ti sustento dagiti anak yaw ah. Katuan man, kanayon nakmut amang iawat iti kwarta kadakwada. Anya ti panagkita mo kanya kaya? Irresponsable. Ay, saan ba't akastading ko? Palagip lang day jay. Mabit lang, talaag ti soft drinks agat gatangam. Imay ni Joel dito'y tersenak itay Marinida. Ah? Anya ti ginatang na ngay Marilete? Arak samot manayin. Soft drinks, Mare. Nahang-over, tanagbarda ka no ka ni kumpari na nga Efren idirabi eh. Nagbarmanay. Kat awan pa iti inyawat na mat agastusan dagitan nak na. Uray pang gatas la kuma. Di ko na kanya ka nang tadkan ka, Mare. Ha? Awan! Uray piso kuma, Mare. Anya? Idi na palabas, 500 tinted na. Makabulan day jay, Mare. Ay, kurang day ta, Mare. Kat no nagngina ti gatas ita. No arak ken pulutan adu ti kwarta na pagpalastog na Mare. Ngam no sustintaw dagiti anak na ay awan Mare. Imut at talaga, imutan na ti pamilya na. Igatag mo iti masapsapol dagiti ubing nida. Ay nawaw, 500 lang manin ti awat mo.
Di ka nagreklamo. Ay, nawaw! Duwa ti anak mo, Joel. Panagkunam ka di, kat umanay ta 500. Gatas pailaan kat kurangan dayta. Nagtipid ka ngamin na. Di ka agin babak nang. Uray, anya a klase ti panagtipid ti aramida. Nukurang tiyaw awat mo ay awan latta, Joel. Apay ngamin adi kag trabaho. Asino ti mga sikaso kadag iti ubeng nagtrabaho Dayta inumanan nga men ti impang pangrunam. Nagpalastog ka siguro manan kadag iti gagayim mo. Iso 500 lang tinaytid mo kanyak. Awan ti bibiyang mo na ginumak. Apay, asawa kaya. Labayagan ang nagsinatan nida. Iso adi mo pakibiyangan na gitar aramidag. Kukwaklat ti 500. No di mo kayat. San laag? Anya? Pano nga itinted ni Joel kang kanida anak kao? Awan nanang. Nagpalastog day iti gayim na. Iso na ibusa dagos ti kwartana. Anya? Dayta mo ti paglaingan dayta a tao. Siga, kunagin babak nang iti sangwanan ti kumpare na. Angam di na mo ngaron maited ti masapsapol dagiti anak na. Ay, nagrigat ti kasta. Imbis na pagtinulungan nyo a suportaran dagiti duwang anak yaw. Sana nakasapulan na. Ano saklangan ti trabaho? Awan tinamnamaak iti dayjay a Joel. Amangan kit din no, at dati amom amabalin na pagtrabahuan, marilete. Ay nawaw, desidido ka kadingag trabaho, Marinida? Uwan maray. Tsakon namnamaan ti itid dayjay a Joel. Ulbud la unay maray. Anya nga tano, ag-online selling kalaangan, Mare. Ay, kasano na ita maray? Ag-resell ka iti online, Mare. Isuro ka. Mamangan mo't no narigat dayta maray. Ay, nalakalaang, Mare. May mayatan ti kastoy nga ramidam. Tapno sanan amasapol nga ibatim dagiti ubing mo, Mare. Ay, sige. Isurum to, Mare. No kasanaw, taipadas ko man. Nawin, Mare. Mangisagana ka lang iti basit apuunam. Uray 5,000 no iso, Mare. Manang leti, sa nga pulo man abuti ti arak. Ananom ti sa nga pulo abuti ti arak, Joel. Ay nawaw, inuman mi Imbis a paggatas dagiti ubing mo. Ay naman ang lete, mangirwar ka kitin. Agururay na kiti kumparit. Di ka matanagan. Saan kong utangan? Ti panaginom mon samat ti priority, Joel. Na. Kaasi ni Marinida no kasta. Uray nagsina kayo, tulungam latamat amang padakkel ka dagiti anak yo. Nangamong muton Ay nawaw. Ada ti kwartam nga ipalpalastog mo, ngam kaasi mat dagiti anak mo. Anya klase ti kapanunutan dayta? Irwar mo ki ide, hindi arak agak-gatagak. Mangirwar ka mo lagi ti karni ti baboy, kan bangos. Sagtatalo a kilo, tapno ada ti pulutan mi Agasan man day tang arak pare Joel. Agamat lang ti ginatang ko pulutan tayo, Mare, friend. Ay nawaw, nagadon nga pare. Inikam kumapay aninida mo titi sustinto na kita nakyaw. Nalpasen. Namindwa anang tidakin kuha na itaabulan. Ay mayat ano kasta pare. Tapno saan da nga ibaga nga inom mula ang ti kwartam. Awan ti parikot no may papaniti dahi ta sustento, pare. Ayun kaya, tiniksam ka ti dagiti ko kumpare ta, pare, friend. Makaumay da nga ta. Win! Umayda ka nung inton madamdama pare. Nasapo pa yung gamin. Nukasta nga ron. Aglututan ni ti pulutan, pare. Tapno rugyantan ti agsyat. Pangururayan ta kanakwada. Iterwar ti paglutuan ta pare. Na, apa yan, pare? Ang mga nuat dati may baga ni nanang. Irwar ko lang ti paglutuan tayo. O sige. Mabalinan na ito. Tinapatag. Makaluto tayo, pare. Ay kawan na pare. Tayo talaga ayaw. Marilete, simangput ka di ti order ko. Ay, Juan, kay deliver da itay, Marinida. Agyaman ako unay, Maray. Ay, sapay nagdagsan da ito'y, Mare.
Amang ano saan mo ang mabagkat? Ay nawaw, ay gudwaan ta amaray. No kasta nga ron, masapul alukatan ta, Mare. Wan, okay laang kanyak maray. Tapno makapangrugi akmutan. Naimbaglaang nga dati may gatang ko iti masapsapol dagiti ubeng. Irresponsable mo't nga minti amada. Di mo makarik na. Aywan, gimatang ni Joel iti arak ken pulutan dito iti tersenak itay, Mare. Ay, taday tati paglayngan na mare. Kunamlan asino mo't abak nang iti sangwanan dagiti kumpari na. Makitam day ta. Aggastos iti dakkel no inom ken pulutan. Ngem no para ka dagiti anak na ay sakiten na pay nga iawat ti 500 maray. Talaga gayam nga awanan bibiyang nakada kayo, Mare. Maray. Uray 5 adulay. Awan maited na. Maturugan, anak. Rabiin. Muna kay latan ang maturog. Ay, nawaw. Kabailam ka di pa'y tagtrabahaw. Saan ka naman now? Ay, maanusan ananang. Maipus man ng tigatas dagiti ubeng. Kat manulaang tinapaglakwa. Tulungan ka garudan. Ay, saan nanang. Agina na kayo kitden. Nabannog kayo anangas asikaso kadagiti apo ko yaw. Dinakpakadanagan takabailak da ito'y nanang. Ipakita kiti dayjay a Joel a kabaila ka padakkelen dagiti anak may nga uray awan tulong na. Iti ayan yun samot manan tinangipanan ni Joel iti mano abuti nga arak aginatang na dito'y tersenak idi napalabas alawas. Huwag manang litay. Nag-iinom kami agkukumpare. Aming nga arak ng pulutan ni pare Joel tinaggastos. Makitam day tangar aramidan day siya tao. Oh, hapay ka di manang litay. Naglaing agpalastog. Ha? No arak ken pulutan yo, adda ti kwartana. Ngam no gatas ken masapsapul dagiti anak na, awan kwartana. Ay nawaw. Ti kunan ni pare Joel ka, mangmangtad ka numay. Ulbod da dya tao. Ibaga na lang day tatap no agpalastog kada kayo akumpari na. Ngam tipod no ket irresponsable nga ama. Mangtad no maminsan, ngam 500 lang iti makabulan. Ita, saanin amang mangtad? Iso animari ni dati mangar aramid iti pamuspusan. Tapno laeng masuportaran na dagiti anak da. Anya? Nagpatinggalaang iti sao day jay a Joel, efren ading ko. Day talaag palpalastog ti ammo na. Hagasem ngay, ulbudan na kayo pa'y. Unay kan pare Joel. Ay nawaw, anyat ka't masawan pare friend. Ti ko lang kata kami ka, ik kami ti kwarta ni Nida. Ngam sa magam pare. Di mo magamay ka na ti sustento na kita anak mo. Asino mo tinakadamaga iti dayta pare friend. At dati nang itanong kanyak. Ay nawaw, mangmangtiudak mo ta pare. Ay sus pare, dakis tagpalpalas to pare. Saan agpalpalastog pare? Pudno, ti bagbagak. Sak pa yung ti bumain pare. Libre ka libre ti arak ng pulutan. Tagayam, kasi dakitan anak mo. Ay. San anasaya ti kas tagalad ti ama pare. Aminado ak ama nang inumak. Awan pa yung mati sustwento ak nga anak ko pare. Ngam sika. At dantan anak mo, ngam di mo magama sustentuan. Pare, nalaing kang agulbot, pare. Agpapalastog ka, bay. Ay, sus, pare. Baliwang di kas tangaramid mo ka, day. sa dino tayan day taan ni dananang. Nagpasentraw, Joel. Kanyang oras ti panagawid na. Jak masigurado, tadi na maimbaga, na panalaang indeliver dagiti order na. Sumrag ka, tapno makita mo dagiti anak yaw. Saanan? Ninida ti kahit ko makasarita. Ay nawaw, napudot sa mati ulam. Wala, tasyak pa'y laang mating babay na kadagiti kumpare. Kasano ngayong babain da ka iti kumparim ako nam? Inistorya na, asa anak amang mangtit iti sustento. Anya, kasano ko ma,
Kat saan mat nga agsarsarita da Efren kanida? Di yu ammo ti aramid ti anak yaw Nana Paula. Sakit din ti ibabain na. Ay nawaw! Anya ti aramidom dito'y balay si ka Joel. Awanan kay ti bain. Sakpay lang mo ti ibabain mo kadagiti kumparek. Ay nawaw! Di ka man agpabaso lakas ta? Is-istoryaam ka no asa anak amang mangtit iti sustento. Nay. Saan ko nga ramit ti kasta Joel? Di ka agpapabasol tawan ti ammom? Sino ko matidad duma amang istorya ti kasday? Amok akayat nak nga ibabain nida. Ay! Salud-sudom iti kumparem no asino tinangis istorya ken kwa na. Saan aday ta agpapabasol ka kasta? Sa maysa, no maamuan ti kumparem, anya kumangay ti pagsakitan tinakam mo? Kasta unay ti bain ko na amom laang. Anya kumangay ti pagbainam ket pudnumet? Kaano lang idi naudi anang ted kay ti sustinto? Adda gitin inted mo iday, ngam apay umanay aya ti 500 mod? Ti ibagam kit day, di ka makontento. Agsardan ka man si ka Joel! Sa anak lang nga rudo na di maudawat iti kwarta ken ka? Ha! Umay nakpay laeng met gulwan akasta? Dito'y pay balay mi amis mo? Wana, tabiyag ko matigulgulwang. Na! Naglaing kang agpalastog! Oh. Ngam no si ka ti maril tok ha! Nasakit gayam tinakam mo! Talaga day ta Joel nanang. Siyak pay lang matkit diti pabasolon nan. Ay, nasaktan siguro Pero anya matin sa usawang ti kumpari na kenkwana. Ha? Anya kumangay ti pagsakitan tinakam na ket pudnumot nanang. Amangan no napabainan. Iso akas na ti reaksyon na nakaw. Ha? Gongguna na Isumot laeng mo ti mga aramid iti pakaibabainan na. Sa bagay bareng makaamiris taw anak kaw. No, ammo na nanang. Namuna mo't nga aklo nang ti kamali na. Bad trip kan sama, Joel. Marurudak launay ti dayta nida manang leti. Ay nawaw, iti anya makagapaw. Agasam ngay, taimbabay na kadagiti kumpare. Istoryaan na asa anak amang mangted iti sustento. Sakit din ti pinagsasawa ni pare Efren iti kasday. Siyak ti nagistorya iti kumparem saan animari nida. Anya? Dayta tipod no. No kasta? Si kagayam tinang dadaal kanyak manang leti. Amom kasi no anya ti imbaga dayta Efren kanyak. Nagkakasakit dagiti balikas na itay. Kaslawan mutan tinairanudan na kanyak. Nasaktan ka, tapod no timbaganakin ka. Ay nawaw. Sakbay nga agpalastog ka kadagiti kumparem. Siguradwam asaan ka nga agkurkurang kadagiti anak mo, Joel. Narigat ti kasta. No arak ken pulutan, ado ti kwartam. Ngem no sustento ti saritaan, uray 5 aduleng agparigat ka mangirwar. Agbalin ka kit di kumamot nga ulidan nga ama Uray nagsina kayo ka ni Marinida. Laglagi pa nga dalata responsibilidad mo kadagiti anak yo. Amukon manang. Saanan ang masapol nga ulitam? Ammom, Joel. Dagita nga aramidam amis mo ti pakaibabainam. No siyak ti sika, bumawi ka kadagiti anak yo ka ni Marinida. Uston tinom. No adda kwartam, igatang mukit di iti masapsapol dagiti anak yo. Di mo kumaimutan ti pamilyam. Sakbay amang ilibre ka iti arak ken pulutan, siguraduan pa'y akompleto ti masapsapol ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.